Dakle, potrebno je kroz politički rad, kroz medijski rad, kroz medijske nastupe pojasniti kako svaka osoba ima pravo uraditi ili izabrati i ima pravo izbora. I mislim da to ne treba biti nešto o čemu se treba naveliko i na široko raspravljati. Te osobe imaju svoje prava i društvo treba omogućiti da ih one prakticiraju i u praksi. Mislim da tu nema ništa sporno. Dakle, medijskim nastupima pokušati pojasniti javnosti, pokušati pojasniti svima kako su to osobe koje su na neki način različite od nas. Ali svi su međusobno različiti, ništa to nije sporno po meni. Dakle, neka prakticiraju svoje prava i to je to.